Što kažete sada na ovo što se događa u Srbiji, na odnos prema hrvatskim državljanima? Jedan mi poznanik koji je bio tamo pa su ga isto proglasili ustašama, teški je ljevičar. Rekao sam, viš kako prijatelju, na kraju svi postanemo ustaše. Ova tamo vlast u Srbiji, vi moramo znati, mi se sad čudimo, što bi rekao naš narod, ko pura dreku, ali ta vlast, Vučić je bio dio vlasti 90-ih, kao član radikalne stranke. Aleksandar Vulin je bio član Jula od Mire Marković, supruge Slobodana Miloševića, a Ivica Dačić je bio generalni sekretar stranke Slobodana Miloševića. To su ljudi koji su direktno provodili politike Srbije, ne velikosrpske politike, politike Republike Srbije, osvajačke, megalomanske, imperialističke. Ti ljudi nikad nisu odustali od tih svojih težnji i ti ljudi samo pokušavaju drugi neki način, na neki drugi način doći do svojih, sad se to zove svečano srpski svijet, je tako? Mi trebamo znati da imamo takvog susjeda kakvog imamo, nažalost ga imamo, to nije dobro, ali mi ga imamo i mi ne možemo praviti ružičastim bojama farbat tog susjeda i reći da on malo ljepši. Ne, on je baš takav. I prema takvom se susjedu treba ponašati i mislim da se trebamo, Srbija se ozbiljno naoružava i mislim da mi želimo dobro svojoj djeci, želimo da bude mir, da bude rata, se i mi moramo naoružavati.